Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda ugezwaho amakuru agiye atandukanye, wowe icyo tugusaba ni ukureba hasi ukandika ijambo subscribe, tukwibutsa ko aya makuru tuba tugenda tukugezaho araba ari gusohoka cyane cyane aca ku ijwi rya Amerika cyangwa se kuri BBC, dore ko ariho tuba turi kuyakura tukayahindura mu kinyarwanda. Twavuga ko rero raporo zikomeje kugenda zicicikana hirya no hino, zigenda zishinja u Rwanda mu bikorwa biri kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru BBC cyashyize hanze raporo y'inzobere za UN ishinja u Rwanda gufasha M23 igamije gusakaza ikinyoma. Abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda na DRC baravugwa muri raporo nshya y'inzobere za ONU. Leta y'u Rwanda yasubije kuri raporo y'itsinda ry'inzobere z'umuryango w'abibumbye UN irushinja gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ivuga ko ishingiye hanini ku bimenyetso bidafatika. Mu itangazo ryasohowe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane riri mu Kinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, Leta y'u Rwanda igira iti: iyi raporo ishingiye ahanini ku bimenyetso bidafatika ndetse n'amakuru atizewe agamije gusakaza ikinyoma cy'uko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda inavuga ko icyo ivuga ku birego bishinja ingabo z'u Rwanda RDF ntikigaragaza muri raporo. Mu kiganiro Radio Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ubwo yari ibajijwe kuvuga iby'uruhande rw'u Rwanda bitashyizwe muri raporo, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Mukurarinda ntiyabivuze. Iyi raporo yatangajwe kuwa kabiri ivuga uburyo RDF yafashije umutwe wa M23 n'uburyo ingabo za DRC Congo FARDC zatangije n'inyeshyamba zirimo FDLR kurwanya M23. Ivuga mu mazina abajenerali b'u Rwanda na DRC ko bafashe inyeshyamba, yerekana amashusho na drone yo mu Kuboza itariki 12, 2022. Inzobere zivuga ko ari aya barwanyi ba M23 bikekwa ko bari kumwe n'abasirikare b'u Rwanda Ikibumba ahitwa muri Interieur Kichanga. Iyi raporo yakiriwe neza na Leta ya Amerika, yavuze kandi ko yamaganye urugomo rwatumye benshi bapfa, abandi bagakomereka, abandi bagahunga. Yongera iti abakoze ibi bagomba kubiryozwa. Leta ya Amerika kandi ivuga ko yongera gusaba u Rwanda kuvana aka kanya ingabo zayo ku butaka bwa DRC no guhagarika gufasha M23. Leta y'u Rwanda yavuze ko iyi raporo yongeye gushimangira iterabwoba rikomeje gukorwa n'umutwe witwaje intwaro w'abajenosideri wa FDLR ishyigikiwe na guverinoma ya Kinshasa, kimwe no kuba warongereye ubushobozi bwawo mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yakomeje igira iti u Rwanda ruzakomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi no gukumira ibyavogera ikirere n'imipaka yacu, tunigizayo ibitero byatewe n'imitwe yitwaje intwaro mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu
n'umutekano usesuye ku butaka bw'u Rwanda n'abarutuye barwo nk'izo nshingano twiyemeje. Ntacyo umutwe wa FDLR wari watangaza kuri ibi birego ushinjwa n'u Rwanda cyangwa ku byo ushinjwa muri raporo y'inzobere za UN. Kuri iyi raporo y'inzobere za UN, Bertrand Bisimwa, umukuru wa politike wa M23, yahakanye ibiyirimo, atangaza kuri Twitter ko izo nzobere zikwiye kwibanda ku mpamvu muzi z'amakimbirane aho kwita ku ngaruka zayo, akenshi ziba zirimo ibinyoma, propaganda, bitiza umurindi amakimbirane aho kuyakemura. Leta ya DRC ntacyo iratangaza kuri iyi raporo cyangwa kuri ibi birego bishya ishinjwa na leta y'u Rwanda. Mu itangazo rya leta y'u Rwanda inavuga ko raporo y'inzobere za UN yirengagiza kandi ikanambura uburenganzira ikibazo cyo gutera ubwoba no gusemba abanyekongo bo mu miryango y'abatutsi, ahubwo igashinja aba baturage bari mu kaga kuba ba nyirabayazana bakababaraho gukomeye bafite. Leta ya DRC yagiye yamaganira abakora ibikorwa byibasira abaturage kubera ubwoko bwabo, ndetse ivuga ko uwo atari umugambi wa leta. Leta y'u Rwanda ivuga ko bihabaje kubona iri tsinda ry'inzobere rikomeje gukwirakwiza ibinyoma bihishira ukuri kw'intandaro y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigamije gusa kongera amakimbirane. Mu mwaka wa 2012 nabwo raporo y'inzobere za ONU yashinje u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23, ikirego nabwo leta y'u Rwanda yahakanye. Nyuma y'uko mu Gushyingo itariki ya 12 muri 2012 M23 yari yafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intambara ya Kivu Ruguru, yaje gutsindwa muri 2013 n'umutwe w'ingabo za UN igizwe n'abasirikare ba Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi, nuko bamwe mu barwanyi ba M23 bahungira mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Twavuga ko rero ari amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino, dore yuko ibi birego bidafite aho bishingiye bikomeje kugenda biba byinshi, bigenda bishinja igihugu cy'u Rwanda. Tugushimira wowe ukomeje gutega amatwi Hot News, twibutse ko iyi ari gahunda y'amakuru.